Zdravo i dobrodošli u fantastični podcast, nedeljnu emisiju stranice Pottermore Srbija, posvećenu magijskom svetu Harry Pottera i fantastičnih zveri. Moje ime je Nemanja i ja sam osnivač stranice koja je nedavno proslavila svoj 7. rođendan. Društvo u ovim emisijama će mi praviti jedna od urednica stranica, Bojana. Hvala Nemanja, drago mi je što ćemo zajedno s našim vešticama i čarobnjacima moći da se družimo i ovim putem. A sve u susret zapravo novom delu fantastičnih zveri koji se zove Grindelwaldovi zločini i čija nas premijera očekuje 15. novembra. The time's coming when you're gonna have to pick a side. No, I don't do sides. Da, kako je Bojana već navela, premijera nas očekuje 15. novembra u Srbiji, a društvo na tom događaju će vam praviti i naša ekipa kao i uostalom kad je izašao prvi film. Naravno, više detalja ćemo objaviti na našoj stranici u dogledno vreme, pa predlažem da nas redovno pratite. A za početak poslušat ćemo neke od posljednjih novosti iz svijeta magije, Harry Pottera i fantastičnih zveri. Svetska premijera filma Fantastične zveri i Gde ih naći je zakazana za 8. novembar u Parizu. Vest je uzbudljiva potvrda za fanove koji su pretpostavili da će se premijera održati u gradu gde se i dešava radnja drugog filma serijala Fantastične zveri. Više od 10.000 fanova je pozvano da se uključi u premijeru filma putem globalnog događaja, a svi ostali će moći da prate crveni tepih koji će biti uživo emitovan putem interneta. Dodatno, uz ovu vest na sajtu Pottermore je objavljeno i 5 novih postera za film. Glumci Tom Felton, koji u Harry Potter filmovima tumačio lik Draka Malfoya, i Natalie Tena, koja je igrala Nymfadoru Tonks, zajedno se pojavljuju u novoj YouTube seriji Origin. Novi trailer za dugo očekivanu seriju je prikazan na njujorškom Comic-Con događaju i dostupan je na YouTube platformi. I za kraj, u susret Noći veštica, tvorci igrice Harry Potter Hogwartska misterija objavili su novi sadržaj i poseban event u igrici za sve ljubitelje jeseni. Do you know why I admire you, Newt? You do not seek power. You simply ask, is the thing right? Kao što ste čuli, karte još uvijek nisu u prodaji, ali mi ćemo vas svakako obavestiti čim kupovina bude bila moguća. Nemanja, za početak voljela bih da čujem i tvoje mišljenje o prvom delu Fantastičnih zveri. Pa prvo ja ću reći da naravno kao i svi fanovi Harry Pottera se neizmjerno radujem što smo u prilici da uživamo ponovo u čarobnjačkom svetu i u 5 filmova Fantastičnih zveri koliko nas ukupno očekuje. Što se samog prvog dela tiče, mislim da su svi imali velika očekivanja od tog filma i lično za mene i on ispunio ta očekivanja. Sama priča mi se dopala, sve što smo vidjeli, da kažem, efekt i način kako film urađen mi se dopao. Eventualno jedinu zamerku koju imam je malo izbor glumaca. Ja sam jedan od onih koji jednostavno nekako Johnny Deppa ne vidi u ulozi Grindelwalda, ne znam zašto je to tako, jednostavno, ajde da kažem, mi ne leži. I znam da dosta fanova Harry Pottera ima slično mišljenje. Tako da, eto, jedino, ajde da kažem, od zamerki imam prosto izbor glumaca za određene uloge i sam prvi deo i uvod u priču je po mom mišljenju vrlo dobro urađen i naravno napred se radujem svemu što čeka i radujem se naravno premijeri drugog dela, ali mene zanima i kako se tebi dopao prvi deo. Ja mislim da su svi fanovi Harry Potter sveta bili oduševljeni najavom toga da će biti još 5 filmova, ne 1 nego 5. A složila bih se sa tobom po pitanju zamerki. Mislim da je generalno Harry Potter fandom podeljen na 2 dela po tom pitanju. Ili su ljudi oduševljeni ulogom Johnny Deppa, ili su jednostavno ne ide im. Ja sam u ovoj drugoj grupi kao i ti, zato što jednostavno mislim da smo mogli da nađe drugog glumca. Ne kažem da je njegova gluma loša, on je zaista dobar glumac, ali jednostavno ne vidim ga baš. Mada, na osnovu ovog najnovijeg trailera ima neke dobre scene, tako da vidjet ćemo u drugom delu. Ono što je sigurno jeste da nas očekuje nezaboravna avantura čim film bude stigao u bioskope. Hajde sad, kao što sam malo prepomenula, i da se vratimo na posljednji trailer i na to veliko otkrivanje
jednog imena koje je čarobnjačkom svetu itekako dosta poznato. I samo ću napomenuti za nama, dragi slušalce, da slede spoileri, tako da ako niste gledali trailer, preporučujem vam da ga pogledate pre nego što nastavite sa slušanjem, a ukoliko ne želite spoilere, najbolje da preskočite ovaj deo. U pitanju je Nagini. Tako je, da. Sama dan pred trailer u Londonu, u Njujorku, je održan veliki dan za fanove Harry Pottera i fantastičnih zveri. J.K. Rowling je gostovala zajedno sa glumcima u emisiji u jutarnjem programu u Americi. Između ostalog okupili su veliki broj fanova gde je prikazan, da kažem, trailer ranije, gde su oni mogli da vide trailer ranije. J.K. Rowling je tom prilikom i navela da pažljivo slušaju ime koje će čuti i naravno svi su kasnije čuli da je u pitanju Nagini. Takođe je objavljen i video, a mislim da su naši pratioci to mogli da vide i na našoj stranici, na našem Instagramu, gde glumica koja glumi Nagini je po prvi put javno rekla svoje ime ostatku ekipe. Interesantna činjenica koju sam pročitao za samo snimanje ovog filma je da su imena likova bila u stvari kodirana, odnosno sakrivena u samom scenariju, odnosno drugi glumci nisu znali imena drugih likova. Takođe je to bilo i za sve, da kažem, ljude koji rade na setu, za garderobere i ostalo, tako da su čuvali tu tajnu dugo. Ono što je iznenadilo fanove da je ta tajna otkrivena u traileru, a ne u filmu. I na pitanje koje smo postavili na našem Instagram profilu, da li ovu tajnu trebalo sačuvati do filma, većina naših pratioca je rekla da je to trebalo sačuvati. Primetili smo da se najčešće pitanje koje se ponavlja nakon najnovijeg trailera jeste zapravo to šta je Nagini, zapravo kao biće u Harry Potter univerzumu. To je tačno. Da vam objasnimo. Da, sama J.K. Rowling je tu predstavila novi izraz u čarobnjačkom svetu. Mi još uvijek nemamo prevod za to. Ne znam kako će naši ljudi koji rade prevod za film to prevesti. Uglavnom, to je u pitanju Maledictus. U suštini to je uvek žena koja ima krvnu kletvu i koja je na kraju pretvara u određenu zver ili ti životinju. Ova kletva se prenosi, dakle, sa majke na ćerku uvek i na kraju, dakle, kletva u početku nije jaka, ali na samom kraju trajno pretvara, da kažem, osobu koja nosi tu kletvu u životinju ili u ovom slučaju zver. Sama Nagini, dakle, kao što smo videli u traileru, može da se po svojoj želji pretvori u zmiju, a kao što smo kasnije videli u Harry Potter filmovima, ona je trajno, da kažem, zmija. J.K. Rowling je otkrila da je ovu tajnu čuvala 20 godina, što neke i ne iznenađuje, rađena je naravno analiza da li je to tačno. Čak šta više, postojale su i teorije fanova da je Nagini u stvari prvenstveno animagus. Znam da si ti to imala takvo mišljenje kad smo pre razgovarali pre samog trailera o tom filmu. Jeste, to jest ja mislim da se to najbolje vidi, to je prikazano u Deathly Hallows, u 7. delu. Ne sjećam kako je opisano u knjizi, ali znam da u filmu Voldemort Nagini naziva prijatelju, što ne mislim da bi nazvao tek tako bilo koju životinju prijatelju, pogotovo on. A s druge strane, u knjizi se pokazuje da je zabeleženo da on često priča sa njom, tako da mislim da ne bi mogao tek tako da priča o raznim stvarima, da ona nije zapravo ranije bila čovek, tako da eto, na osnovu toga može da se zaključi da je ranije imala takvu ideju. Tako je, dakle, evo, još jednom spomenemo da je Maledictus prvi put pomenuta sada, mada su krvne kletve ranije pominjane u Harry Potter svetu. Također, J.K. Rowling je rekla da vukodlaci da se ne smatraju vrstom Maledictusa.
još uvek ne znamo, evo neka pitanja su se naravno javila od kad je ovo sve otkriveno, to je da li normalci mogu da nose ovu kletvu i nije suđeno, odnosno nije neko pravilo da malediktusi su zle osobe, ljudi, tako da je to nešto što izgleda... Tako je, nama se i u najnovijem traileru Nagini uopšte ne čini kao zla. Da. Na prvo mesto, uopšte nije prikazana tako. Tako je, to je već, vidimo da stvara neko prijateljstvo s Credenceom, tako da mene interesuje kako će to izgledati. A za Credenca već znamo kakav je. Tako je. Htjela sam da skrenem pažnju na još jedan detalj koji je jako interesantan, a to je da, pitam zapravo fanove, da li ste generalno primetili u traileru kada se čuje u jednom trenutku Nagini na isti način na koji Voldemort kaže Nagini pre nego što ona napadne. To je onako baš jeziv trenutak i baš je totalna paralela između te dve franšize zapravo. Tako je, ono što mnogi smatraju da Credence u ovom slučaju govori nemuškim jezikom, tako da mene zanima da li je to stvarno nemuški jezik ili nije, ali mislim da će to svakako biti otkriveno u ovom filmu. Kao što znamo, radnja drugog filma se dešava u Parizu, po traileru smo mogli vidjeti da će to biti na neki način vrlo sofisticiran film s obzirom na to da kostime koji su zaista u prvom delu bili fantastični, također radi isti kostimograf. Sada ćemo se malo fokusirati na odnos Newta i njegovog brata, koga smo upoznali. Evo, možeš ti da kažeš neko svoje mišljenje nakon što si odgledala prvi trailer. Tako je, meni se čini na osnovu trailera da oni imaju neki konflikt, ne znam, verovatno imaju neki konflikt od ranije, ne mislim da imaju nešto posebno dobar odnos u drugom traileru, ali me baš zanima kako će se taj odnos odvijati u drugom delu Fantastičnih zveri. Da, pa ono što sam ja, vidimo na kraju da se bore zajedno protiv Grindelwalda, verujem da je to sad mislim da postoji neka vrsta razmirice između njih dvojice, što smo mogli da čujemo naravno, kao što si ti u razgovoru pre nego što ćemo krenuti snimanje pomenula da sam, doduše prerušeni Grindelwald u tom slučaju kaže da je iznenađen kako je Newt različit od svog brata. Malo me podsjeća prosto taj odnos između Newta i njegovog brata na Dumbledora i njegovog brata na neki način. Tako je. Tako da nije to, mislim da će biti zanimljivo prosto vidjeti kako izgleda njihov odnos, bar u ovoj situaciji. Tako je, a sad kad si već spomenuo Dumbledora, jako je ključna stvar u njegovom razgovoru sa Newtom kada priča o Parizu, o sigurnoj kući u najnovijem traileru. Nakon toga Dumbledore kaže u jednom trenutku nekome da ne može on sam da se suoči sa Grindelwaldom, nego to mora biti Newt. I ja mislim da se tu krije, jednostavno Joanna Rowling je još ranije nakon 7. dela Harry Pottera objasnila odnos između Dumbledora i Grindelwalda od ranije i mislim da svi znamo za to, ali mislim da je ovdje jako dobro prikazano ta njegova neodlučnost, jer se on tek kroz neko vrijeme, kroz nekoliko godina odluči na konačan susret s njim i na duel, ali do tada jednostavno ja mislim da nije u stanju da se suoči sa njim, zato i šalje Newta za početak. Tako je, David Yates koji je režirao drugi deo Fantastičnih zveri rekao je da Dumbledorova ljubav prema Grindelwaldu neće biti eksplicitno naglašena, odnosno nećemo biti eksplicitno uvedeni u to kakav je bio njihov odnos, ali da za to definitivno ima vremena, s obzirom da ima još 3 filma. Mislim da sa te strane očekuje neki mnogo drugačiji pogled na samog Dumbledora, na njegov život pre onoga što ga mi znamo u Harry Potter svetu. I sad bi se malo i fokusirao na glumce Jude Law-a koji glumi Dumbledora. Zanima me tvoje mišljenje prosto kako on se snašao u toj ulozi, bar po ovim trailerima koje smo vidjeli.
ja mislim da je po tom pitanju svaki trailer sve više detalja pokazuje o njegovoj glumi i mislim da se zaista potrudio da skine Dumbledorovo ponašanje iz filmova, iz knjiga, od starijeg Dumbledora, da tako kažemo, ali opet uno je novinu jer jednostavno ne može Dumbledore, jednostavno ne mogu mlađi i stari Dumbledore da se ponašaju identično jer tu je dosta iskustva i svega koje ga menja kao osobu. Tako da mislim, meni se zaista dopala njegova gluma za sada i mislim da je zaista dobar izbor glumca što se tiče Dumbledorove uloge. Da, vidjet ćemo, će to ipak izgledati na neke duže staze. Samo ću kratko spomenuti i još jedno ime koje smo čuli u prvom traileru koje nas je sve, da kažemo, oduševilo, to je Nicolas Flamel. Mene vrlo interesuje njegova uloga u ovom filmu. Vidjet ćemo kako će to izgledati naravno u novembru. Dobro, mislim da smo se u ovoj prvoj emisiji dotakli, da kažemo, nekih opštih tema. Pozivamo i naše slušalce da nam se pridruže u razgovoru. Na našoj stranici moći ćete da pronađete uputstvo kako da nam pošaljete poruke za sljedeću emisiju, a pitanje na koje želimo da čujemo vaš odgovor jeste zapravo to šta mislite o Nagini, pošto je to totalno neočekivani lik, šta mislite o njoj i o njenoj ulozi u samim fantastičnim zverima. Svi oni koji budu uključeni u našu sljedeću emisiju očekuju poklon od stranice odnosno od sajta Moj Fandom Shop u vidu originalnih Harry Potter proizvoda. Svakako više detalja možete pronaći na našoj stranici. Tako je. Došli smo do samog kraja naše emisije i iskoristit ću priliku da se zahvalim svim dragim vešticama i čarobnjacima koji su nas pratili. Hvala i sa moje strane, mi se čujemo za 7 dana. Samo ću dodati da magija uskoro stiže i da pratite Sovu. Lep pozdrav! Pozdrav!